Yaroi Dry. Hagajingya Jungapur. But Hagajidon kam Bandum Yaki Kun Samla. Menshwai gini ke Jantia Jingila Judon Gata Jantia branch Kabalum ya Labanong Kababaro Kawe Ngidon Haju Ngidon Langkawe. Dekat banaya kisngi kisnan. Lanang pia ya kawe ke desik na kawe kumta ter. Mensyuangi don lai desik mentala mi sa kawe ber ke desik batumai. Bat mentala khot ega ke jingesing samla South District. Da ka bangi ai kerteng hang ni ke jingesing samla Jaintia. Barak Valley ke bomot ban kudup ya ki kun samla. Baro ki betul nampak ke Jaintia jungi. Bat wat sekitu kitan ki badon. Hagi bentah juga barat, hagi tain Kachar, Karimganj, Halagandi, Shiktu Kuchakaru. Denek takadau, ni aingo yo blade ke bentah kini dong pralanti ke bayo ijgai. Haka wakumno balom ki kun samla. Kilio ban sedang ya kene ke jingeseng samla ke wakum kene, dan ke sedang house nem arajar ar. Bat mentah ke jingalanti jong kene ke jingeseng samla, galakan jo syaka ar house nem. Satang sa sansnam nang ne kinsa kenjo ia kata kajing ya nanti kaban laban ong kajing dap arbusan telikisnem ia kajing ya nanti ne kajing stang jong kene kajing seng samla teh kene kapor ni smokman nakalyang jong kajing seng samla kalanang ya chakman ha kajing etre ka kam ka jong blai bat kam don gono kajing ko what happening kajing betul ke babon ke bame ringai ngu blai bag kam kalanang ya chakman Dekat kum ka General Council ke Banglayo nakaliang juga Jeseng sama juga Jaintia and Barak Valley ke Balang Play Mikalian Assam ke Balalong ha ke Pratrek Banai Jinuri Arajar Arpuar ke Balang Play Tangbuli Kaliyo Banjit Bat Pentamai Kini Kinong Kit Kam Harum Nagabenta Une Usnem Arajar Arpuar Hadu Arhajar Arpusan Arajar Arpuar Arajar Argusan. Dia kena kapor nga kerpat na kabentay kini kinongkit kam baro kibangan yawan puli ke kerteng ke jongki bikin skoma ban hiar shane shakma na kabangan yawan dua ban penkentang mo nagalang jong ipasar ibla ban baik kenang ha kaban yawan shimi kabenta ban dua ban penkentang te in yawan le ikata tinggal kerpat na kabentay kini Tola kerpan ha kebagian dia ban yang ni baru nama hang ni jerong ru nomor ba ban kamyo ib mapiki prasamla baro te ki nongkit kam na kabentau nusem arajar puar 2004 pesan kilong kumne harum presiden lajit ya i pasar di biserian ngomha ban kerpan i ha keban yen nang tai vice president i Mr. Forson Dhar general secretary i Mr. Riham Lang Sindri Assistant Secretary Mr. Nimonson Mantlo, Treasurer Idemon Lang Polong, Executive Member Kilong Kumne Harum, Sngobaha Ban Yawan, Krang Ban Long Wan Shne Ban Long Kloima, Mr. Hilbon Pawa, Mr. Dival Bidon Poshna, Mr. Kerpat Shla, Ms. Midalin Mokem, Miss Elang Mindkar, Mr. Albert Langyar, Mr. Cameo Shooting, Mr. Bhon Mana, Mr. Shining Star Kongla, Mr. Special Langxiang, Mr. Carlos Potam, but Mr. Kid Bob Nyalang. Kini ki member executive member jomkane kajing sing samla Jantian Barak Valley, but kidon ki advisor ki balajit kerpang Pastor D.L. Parlier, Master M. Langxiang, but Evangelist S. Sumer. Ki ex-officio member, Baro ki pastor, but ki Evangelist ki bahap hapo kari Jantia, but ke Barak Valley, ki day ki ex-officio member, Jong kanegat natrekam jong Kajeseng samla jong ka Jaintia and Barak Valley. Dia kena kapor kerpan i pastor long u
Pastor Imyong belong u Drill Secretary ngang labnong ude na kabenta ka Deu jangka business asian mus Secretary jangka business asian haban sngop haban wal sinesha kaman hagaban yo banduai ban penkentang na kabenta kini kinong kitkam jong ne usnem arajar arpu ardu arajar abusan tekule shibun Hai suwa bangan duai bat penkentang na kabenta kinong kitkam jong ka jingeseng samla jong ka jantia barak bali balang belai mekalaya bersam ngan puli yaki atli ke benta na gatin ke jong belai Matius sipau kalanong karkot kabanang kong kumne ti haba ulakot halade yaki khat arngut kesenrang jonggu ulai bor yaki halor ki ban seim bom khoi kat ban beno yaki bat ban penkhia ya ke jingpang baro bat ya ka jingkreo baro gospel ke jong Yohanes kalanong kabakhat san na kadakot kabakhat nreu kong phim sem la jet yanga hanrei nga la jet yapi bat ngala thong yapi ba pinyo yaile bat seiso bat bau so jong pi onyo yaile baka ke ru ba pi pan now tau pa haga karteng jonga un ai happy tong ni yang lang baro haga gini ban duai pan gantang naga banta kini kinong kitkam jong ka jingeseng samla jong ka jantia barak bali balang blai me khalaya badasam tong ni duai blai pa jongi ubah breng ya ka buram ka jingo ba ka jingero ya ka teng ka jongme me long ujo ublai jongi ubaya kran ubaya hikai ubaya yalam ya ka jingim ka jongi merang ublai ujo ublai bakhat jing sakri jome ba ka yo ban troi ka kam ka jome nado kabasdang merong jo jisu bala khat jing senran ka jome ya ka mela pha ya ki ban let sekeleng ka partai bagian yalap ya ka gospel ban penbena ya ka kubor jong ka jing panim bat me mala ai ka bor haki bagian yo ban le igi gamba bat ya ki dat khala ko trai babha ngai ngo ime ki jingelam mastad jome na ka banta kan kam jome hagane ka dong jantia baro kawai kam tam hagaji de bagian jing seng samla jom ka jantia Hallelujah.